Tho cia mwanya muno ni gucoka na ndirehoka ni urathie na mbere wega. Ngatho nyingi ni undu wa gusubscribe na angikorwo ndu subscribete korwo gisubscribe ni bure biu. Uria wari mubunge wa Kieni kaunti ya Nyeri na wiriga gucagurwo ni kiama kia Jubilee ta mubunge wa bunge ya East Africa ugwitwo Kanini KEGA riu ni akungwirie hotani munene wa kairitu gake karia karamukirire maumirira ma kigeranio gia KCPE na nigukorwo ngikumenyithia njira iria Kanini KEGA arakorirwo agitumira gukungwira kairitu gake karia karageire 412 marks. Kanini KEGA ni aratuburikanite muno hindi ya githurano kia August 9 mwaka wa 2022 ni undu wa kurugama na kiama kia Jubilee na makiria gukorwo akingethanira na kiama kia UDA kiria kirageragia gukorwo gikioya bunge kana atongoria a Mount Kenya region na makiria ni arakorirwo akinyitanira muno na president uri uraritaire Uhuru Kenyatta thiini wa kiama kiu kia Jubilee. Mubunge ucio akorirwo agikungwira kairitu gake na njira ya mwanya muno ni ekirire mbica yake na kairitu kau kana mbica makuhuritwo hamwe na akorwo agikira ndumiriri ino ngukwani haha screen ni agikungwira kairitu kau akiuga ati karageire 412 marks kigeranio kiria gia KCPE kiraniriirio wiki ino na ni akorirwo agikira ndumiriri iyo ionanirie nginya subject uria kairitu gake kara performire. Turathie na mbere kwendera uhotani ari othe marakorirwo magiikarira kigeranio kiu na maramukira maumirira mao. Make sure ni wa subscribe tucamanie in our next video. Goko ni gwa Gikuyu Community News. Make sure ni wa subscribe niguo kamenya gwatinda atia, gwakia atia na gwatuka atia.